mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Tairawhiti. E te iwi koe nei te hōtaka ono te kau mo tēnei terenga o Kapu Tairawhiti. Your infotainment show brought to you by Turanga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. In fact, it's our third series, just quietly. There you know. If you know, you know. Now, as we know, the Tairawhiti Arts Festival is in full swing here in Turanga, featuring a lot of awesome musicians, actors and artists. But further north at Ngata College, the students there have been producing their own piece of drama and theatre, retelling the story of Ruatepupuke, and it all culminated into a fantastic production, which Radio Ngāti Pro's Te Ataakura Tanirau Wickliffe popped along to see. That's coming up real soon, Akuni. But first, here's the news. Ki te Tairawhiti he kaupapa rangatahi nā te rangatahi, mā te rangatahi, kua whiwhiputia I te rōpū o Trust Tairawhiti. Ko te Araroa and Districts Association Incorporated te rōpū no rātou te Waimarie, he rima mano tāra te whiwhi. Ka whakawhiwhia hoki ki te kaupapa e kia nei ko tieki Taiao wānanga, he rima mano tāra kia pai ai tā rātou noho mo te whārā. Ki te whakarongo ki etahi mātanga Taiao no waho ke atu o te rohe nei, e pai ai te kokinga whakamua o ngā take Taiao ki roto I te rohe nei. Noho tonu ki tēnei tarati o Trust Tairawhiti no etahi rōpū hoki I turanga nei te whiwhi I whai wāhi ai rātou ki etahi wāhanga o te pūtia nei, arā te rima te kauma ono mano tāra kua tohaina e te rōpū mā kuha ki ngā tono anangitu. Pēnei te rōpū whakahaere I ngā mā ki te pāmu ka tū ki turanga I ia te ata o te rāhoroi, he te kaumatahi mano tāra te whiwhi, hei utu I ngā nama aukati rori me tētahi tēneti nui hou. Ki kahungunu I nāianei, hei a pōpō tua I te kurareo o Ngāti kahungunu, he kurareo tēnei mo te hunga autaia nei te mōhio ki te reo, e tau ngā nō hoki ki te noho rūmaki. Ko tākuta tātere McLeod te kai piko I te kaupapa nei, ko tā Timoti Karetu te amo kapua. Ka mutu ko Piripi Winitana rāwa ko āpira hama hurihanga nui etahi o ngā kaiako. Akāti koe raka tō ngā tau pito o te wā, huri I te Tairawhiti. Well, as I mentioned earlier, we're right into the festive season right now. Tairawhiti Arts festive season, that is. But further north, the students of Ngata College have been busy putting together their own piece of theatre to entertain their whānau in Ruatorea and surrounding hapori. Our RNP reporter Te Ataakura Tanirau Wickliffe went along to check it out. Morena tātou, kei ngata kāriti tātou I tēnei rā, mo te whakarewatanga o te whakari Ruatepupuke. Hara mai, te tiro, te whakarongo ki a rātou whakari. Kei takutaha ko Ruatepupuke. How were the nerves today? You had rehearsals yesterday? I can tell you nerves were at an all-time high. Above me, obviously. But after I got on that stage and it all went away slowly. After I put the cloak on, I got a lot hotter and then good stuff started coming out. So it went great. About all the mahi that you guys put into to get to this point? Oh, we put a lot of mahi in, especially the last 3 weeks. We were just full day rehearsals. Yeah, and it was just worked out in the end.
pūtaha ko Matua Wī Wharehinga. Kia ora. You've seen all the hard mahi that these rangatahi have put into this play. How does it feel to see them up there today? Yeah, I had a bit of a tear in my eye there, and in some of those scenes, I was just proud, just proud and emotional, and all of those emotions were coming to play when they were up there. You know, they took me on the journey as well, even though it's, you know, there was some, you know, angry scenes where I was like, wow, and then, you know, and then the sad ones, and then, you know, no, it was awesome. It was primo to see our kids just flourishing in this mahi. The Maruru was next fish out, whack. Next was Mangopari. Rua strikes the hammerhead, split that into two. Manuruhi is turned back into flesh and the spell is broken. Rua grabs some of the pauwhakairo from the outside of the whare to return back to his people. Unfortunately, the pauwhakairo inside the whare burnt in the fire. Tēnā koe I whai wāhi ki te kōrero ki a tātou. Tēnā kōrero mai mō whakaaro mo tēnei whakaari. Kei whea mai te pai o tēnei whakaari, te nui o te mahi, kei te kitea te mahi whakapau wera a ngā tamariki me ngā kaiako. Tēnei wāhi hoki I tō kuhunga mai ka rongo koe I te wairua o te whakaari. No reira, ai, tēnā nui ngā mihi. Wha, that looked like such a cool show, eh? E me ana koe. Yes, indeed. Congrats to all those who took part and helped make it happen. Koera katoa tā mātou I tēnei wā. We'll be back soon with more Kapu Tairawhiti kaupapa for you to enjoy. But for now... E te ti, e te tā. Hei ko nā. I'd be a good actress. Oh, you would be indeed.